Audio Jungle. Audio Jungle. KARBI ANGLONG Autonomous Council CEM Tuliram Rong Hangaphan Jambeli Literary Foundation Pen Karchu Hamren Rong Supi Ambinong Along Ihum Dampar Kaching Thang Ni Paroke Thom Rat Chokebra Pho Apor Amat Ratchari Alam Pathethe Dr. Himanta Biswa Sharma Difu Government College Rasinja Girls Hostel Nampi Namdur Mandet Komadlo Ram Kepanji Rong Arak Rong Hang Rong Bongalong Tharbe Jang Phong Aphanman Horkichor Ingdeng Trok Embarim Karlitang Bhuben Chandra Tirangaphan Kachikimo KARBI ANGLONG District Long Leprang Kiseng Kakuti Rong Hangarong Atwar Nonanta Inghan Lang Bung Pensi Cheleng Nang Bomlang Kardom Pini Prime Time Abirta Kethana Bang Nilisami Marvelous Rong Parpi Non Arjuik Tha Birta Ang Ton Pen Jambeli Literary Foundation Pen Chipatir Piponsi Busik Niphaing Koiranar Kebadap KARBI ANGLONG Autonomous Council New Secretariat Building Dipualong KARBI ANGLONG Autonomous Council CM Tuliram Rong Hangaphan Karchu Jambeli Literary Foundation Amai Phu Welsing Hanse Lapen Kong Chunbang Onteron Pen Japonsi JLF Klembang Phu Bang Piatum Chirap Chetodun Bangso Hut CM Rong Hangaphan Puthot CM Kemantu Lapen Nong E Pen Mana Lo Mate Memento Isi Pajirpon Bangso Hut KARBI ANGLONG Autonomous Council EM Rupsing Teron EM Mongol Sing Timung Lapen EM Prodip Diphusatum Chetongdun Bharat Angkang Pialong Parivartan Sarkar Nangchari Detapi Dipurong Supi Dongkamukam Rong Supialong Kaching Thurlang Mesen Asonsi Thekponlong Lo Kaprek Adimalong Chingthur Pondu Puwai Pita Hamren Rong Supialong Ki Non Puanta Kaching Thur Amu Thekponlong Lelang Rat Kacheleng Ki Mesenjia Phan Enisia Tuwar Nang Silam Lo Bonta Ningkan Ner Kepleng Det Apita Tuwar Kapatang Thekponlong Le Derajok Pini Ambinong Tuwar Pialong Amat Ihum Dampar Janglut Amat Hin Kacheleng Agari Sang Nang Frong Labang Suad Dampar Aphan Tuwar Pipen Katerek Ponjia Phan JCB Hangnamsi Pajok Ponlo Bonta Ghonta Isi Hini Anbake Ratatum Hin Tuwar Chileng Long Lidelo Barla Hut Inghan Player Vok Lapen Ningkreng Hut Powder Rijok Plot Pen Long Re Adu Kachivit Nang Lapuson Si Hamrenarat Chingtang Nanglo News Desk Report KARBI ANGLONG Live Bharatiya Janata Party Sarkar Longpen KARBI ANGLONG Havar Ching Research Kaching Thura Mukoan Paprang Dun Unji Labang So Alam Kachari Bom Songja Puatum Aphan Isi Rada Tuwar Kachulang Alam State Finance Minister Dr. Himanta Biswa Sharma Alam Jong Si Chewar Be Pulote KARBI ANGLONG Ahavar Aphan Kaching Thur Akeng Kam Isi Mesen Abirta Himanta Kejai Kewangji Surihinira Inko Eningkan Matijong Achiklu Angbong Nilirat Chari Asai Puan Pathe Tam Ninghanghe State Government Pen Kapang Dak Pontang Kapaching Thur Asai Krong Po Kapanong KARBI ANGLONG Aphan Kipipon Atowar Pen Paching Thur Nangpo 2020 চনৰ ডিসেম্বৰলৈকে মোৰ লগত কোনো পলিটিক্যাল কথা নাই একেদিন ডেভেলপমেন্টৰ কাম হ'ব লাগে কাৰ্বি আংলঙৰ আজি 5টা ৰাস্তা এনাউন্স কৰিলো ৰাস্তা হ'ব লাগে মানুহৰ কাম হ'ব লাগে Niparuke Thomra ni Chokebra Pho Angbong Amat Ratchari Alam Ningje Pardunron Pulote Isi Kimisen Kali Kinang Sot Kali Pulote Nili Ratchari Alam Ningjeje Jongsia Kinang Sot Khedung Pulote La Isan Alam Bonta Surihinira Inko Aningkan Matijong Achikluan Kaching Thur La Sopi Towar 365 দিনে ৰাজনীতি কৰি থাকিলে বেয়া গতিকে খুব দৰকাৰ নহলে পলিটিক্যাল কথা নকওঁ বহুত দৰকাৰ হলে বেলেগ কথা এতিয়া 2020 ডিসেম্বৰলৈকে ডেভেলপমেন্ট তাৰ পিছত ৰাজনীতি কোভিড বৰলৈ কৈছে যি কয় এইবিলাক কৈ থাকক আৰু মোৰ এইবিলাকৰ উত্তৰ দিব সময় নাই কামেই প্ৰমাণ হৈ থাকে Himanta Alam Kedok Ilitum Arju Iksenang Asam Angbong Guwahati Pen Anpar Kaching Thuraphan Kedam Bom Ahavar Pulote KARBI ANGLONG Hello Pula Bangso Alam Koan Plengji
কাৰ্বি আংলংটো মই ভাষণত কৈছোঁ যে আজি কাৰ্বি আংলঙত যি ষ্টেডিয়াম হৈছে আমাৰ অসমতো এনেকুৱা ষ্টেডিয়াম এক প্ৰকাৰ নেশ্যনেল গেমছৰ ষ্টেডিয়ামখিনি বাদ দিব। আজি মই যি 5টা ৰাস্তাৰ কথা ক'লোঁ সেই 5টা ৰাস্তা মোটামুটি এবছৰৰ ভিতৰত হৈ যাব, ফলে কমিউনিকেশ্যনো বহুত ইজি হৈ যাব। ডিফু মেডিকেল কলেজ আমি নৱেম্বৰত আৰম্ভ কৰিম, এপইণ্টমেণ্টৰ কাম 10 দিনৰ ভিতৰত আৰম্ভ হৈ যাব। বোকাজানত চিভিল হস্পিটেল হ'ব, কামৰেনত চিভিল হস্পিটেলৰ কাম চলি আছে, ছায়েন্স কলেজ BEd কলেজৰ কামো আৰম্ভ হ'ব। গতিকে কাৰ্বি আংলংটো মোৰ দৃষ্টিত অসমৰ গুৱাহাটীক বাদ দি আটাইতকৈ ডেভেলপ জেগা কাৰ্বি আংলঙে হ'ব গৈ আছে। Lapu tumpreng pen hojai anparta khiruni pen jirikindeng PWD atowar anat Assam Meghalaya pen mesen kaselam ponji aphan Karbi Anglong Autonomous Council aphan hodai ponpe আমি অসম মালাত টুমপ্ৰেং বুজাই আমি কৰি আছো, জিৰিকিন্দাং খেৰণি কৰি আছো, এইবিলাক আমি ডিষ্ট্ৰিক্ট কাউন্সিলত দিয়া নাই, আমি কৰি আছো। kijutsi phirangke tum karju alam boy kipipon atengke Assam along le inji isita Meghalaya aphan kipiponang ji alam the klangkle মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত কথা পাতিছে। আমি অসমৰ 1 ইঞ্চিও মাটি এৰি দিয়াৰ প্ৰশ্ন উঠিব নোৱাৰে। আমি আমাৰ মাটি News Desk Report Karbi Anglong Live Karbi Anglong chotkali Assam angkang pi anong kache thangnai Difu Government College along ke do Rasinja Girls Hostel nampi namdur nang mandet Rasinja Girls Hostel kamurim sang lapen habit ason mandet ajok non kitubom kachardi osomaratum kisum kechechak nang ason si thekponlong Hostel along lapuan kangramlong lok lake komadlo adai kedu principal mate Karbi Anglong Autonomous Council mate senior citizen of Karbi Anglong mate non ketubom students atumlo environment jong si avi pulote quality education kunat penlo chemanpo hostel along kedu kisum kachechak fek aso maratum nang kithan dunke aprang ason kalidet college hostel ta prin preli ason mandet dunu o non malom ke phuruita nang luchok tiktik kangram chuong Sita majokta nang langrai mati birta nang enabang avi pusi nang thandun. News Desk Report Karbi Anglong Live. Nikan pharo man pengki do atharbe jangphong aphan usik ni phaing koira thoksi arni rongarak ronghang rongbong along pinpo tumpen hor kichor asai kedeng. Socheng rong supi along pen pinpo atum aporisi nang udet api along adim kidu kitha kapathirji abuha phan bor idolo bonta adim klong kimisen abuha kilong lerek ajoini pinpo maratum penang adim dunanglo tapuson apor hut hawar hapat kilang kapangching padubam api non kidubom mate ronghang rongbong along nang pabuha pen busik ni phaing kora troksi arni pinpo atum bisar nimrukom anujok pathirlo labangso joini ronghang rongbong mate rong arakpu arnam pharu atumpen hokponlo bonta binong ke rongkhang rongbong punangji atheke serhong thom kipudam lake rongkhang chinthong lapen amri rongbong pu henlo ronghang rongbong along kedo ningkan pharu saru mainu kardon man peng kitu tharwe saru lapen jangphong sarju atheng pia phan pin pumar mate arnam pharu atumpen hormai kichor asai kedeng padupon pusi Karbi Anglong Life asai hemalong birtanang pale Kidamtang suri ini rakrege thomaningkan wusik ni phaing koi ranar kep arni ke sopenarong kacheboy jui Karbi Anglong iam barim karlitang Bhupen Chandra terang pini ingdeng trok karli arni kapaman pon Dipu arong supi rukasen along kido mithang aboha along si chikimu asai biponlo chikimu asai along karlitang Bhupen Chandra terang achor Karbi Anglong Autonomous Council EM kachirong pipi ahin pen melur kaisi kardom kardi pen chikimu paduponlo La so api alang litum hem isi la pen don rap chepo chero do anta chetong dun si chikimu dun lo halapu si em tulilam ronghang pen dang lo Karbi Anglong Autonomous Council Deputy Speaker Ritesh Inghi Karbi Anglong Autonomous Council EM MSC atumta chetong dun si mirapu la pen milur kaisi karlitang Bhupen Chandra terang akarjong ansu se arnama kengri kitudun long pamika jiaphan arnama herjume hangpi Bharadangkang pialong kaching thursi kenang jipura rat kangwai pon paribartan sarkar nang chari pon tanglo bonta kakoti rong hangarong along paribartan aharchi ledam dilang bonta digital akai nangman bomlo tangte lake kupilo digital akai hutsi inghan kangther lokachari asomaratum skula hemalong an kapale damjia phan kisung kamathanang lapena joksi Karbi Anglong arlo non anta paribartan aharchi keledam de adim dupiklang pu chinidam
Jase met pet ke misen kachileng atuwar awar sai kavidet ajok raratum kachileng ahin pinangan akisung chutong nanglo. BHB par school college se kachilang ahin pen danglok sonsuri asaile chuklem ji sitami misen atuwar kavidet ajok katikuk nang ason duko. Lahenlo kakuti ronghang arong. Kakuti ronghang arong laki KARBI ANGLONG a district seng siaprang mate kedamtang parukrisir kepra plikep rahini aningkan. India adet areng kelok atum arideng pen jogji aprang si keseng arong lo setami pini arni anta halaso arong along tobar ki ik donglong lelang. Barla hudlote kecham keche inghan langbung kanglit kang therpensi cheleng nanglo. Non puriborton along setami ladak abangke ajat avar saita rodum delang pusi hadak aralatum ning chipa oil pen kang hon kang jinsu pen non adihu abangke mesan atuwar kaselam pijia phansi hadak aralatum chuningri. News Desk Report KARBI ANGLONG Live. Pini prime time birta bangke lapuan si kang toniglo domi thakmi kardom. Audio Jungle. Audio Jungle.